no edi aba yesi eto de bia wehu aya fa ho sie kakra de bia ye hwehwe ye kwa yi a beaches wonie ye kwa ayefra beaches wonie ye kwa party a beaches wonie unim se nipa fantin beka da nipa no ho wonfone nipa no ho wonfone enti sometimes e kwan da ho kra se program no ko bia hyedem na dawate ni enka se wedi anka bi baya wedi anka pegi baya wedi anka reverence ya baya na nipa mfio kakra Aunty na de bia ye ko ba bia we mi so de obeba awarefo kra de bia o taretare ukunu ho taretare yire ho kra ya na ho ayemfone it sometimes aya fa ho sie kakra na ye mfio ye fio a ono nko ane odo no nko akra sania aya esi eba nti ene ye futusam no ye de aka odo nsem kakra aya fa ho si nipa no ho wonfone fa ho si kakra enti ene ye futusam a ye de ema ye nyina ye ho na ene ye topic na ye be discuss ene easy friday no ema we hu yes some dey ye nkan wie da na nyankopon waba yes what do women want ema awarefo kra dey na mope sika mope affection say ukunu nie dada mi nie sweetheart na wodi da bia na ohya wonchen eno na mope affection ana say mope kafre kacho mope enam nsem. So what do women want? Do we want sex? Do we want money, or we want affection? Any easy Friday topic ye ba discuss it. Eti fro nie bi o na fa na fidie ne ntoa onya fa ntoa akaka che say na akoma mu nsam so ye the topic nam ye in-house panel members no wa ha ye benya external members nso a omudi omunim die ni omunyansa ebe boa ama ye nyina ya discuss sa topic we na ye bewie no na ye sua de edi efrimu na ansa na kra no ye maami bi ne ho aka ne ba 17-year-old boy wayira brantie no na edaso no Madam Joyce Amankwa o Atonsu Bokro o se ne ba bema a ye frɛ no Jerry Dakwa sebio na dwimu eka ne kakra be me wayira enra na ye maame Madam Joyce eja ne bei ho se okodwom aba afedie de onya ne ntia ne se ne ba no wa sha atade a ye navy green top na ne sea blue boxer shorts Jerry we free fie be pie na no pan no so ne fa no bepem sa abre ya ye kase Jerry ensign ember fie biom Jerry eco school ewo ejusuman SHS na adwimu eka ne kakra we pie enti mu amohwe TV na amohwe Facebook na nyembia se mohu Jerry Dakwa abrantie tintin a oye tuntum a wo hwe ni ya yesrewa na wafre o maame ewo 0556 293891 0556 293891 na owo achadia sonku bia ode ebemaw ana se hu no crown pa ya wadaroma faniko police station bia ebe u bia na friend number ya me dia tudwei so hu no okumansia ba bia nso a ode ne breyen ewo Akoma FM hase ya o maame ensa ebeka no Jerry Dakwa wedi 17 years nadwimu eka ne kakra omo wo Atonsu Bokro last stop eho na ote a enro maame gya no ho eko odwom de onya ne ntia ne se be ya no pa no nso ne fa na ne bei efrifie bepem sa abre ne nsa enka ne ba no enti wa wo hwe no bia wo hwe yen bia no wo hu abrantie wo ba bia na wama o maame Joyce Amankwa owo Atonsu Bokro atwate ewo 0566 293891 na enra so ye de arehosam enkomo bi ebremu ye maame Aisha ode ne ba Muhib sankra no mo ye ntafo kra na Muhib no ba ko ka ho no owo hole in heart na enra ode na arehosam ebedam yen na ye sorry dwumadie no so ne ye apiu kakra se de bia onua TV ni Akoma etiefo ni ahwefo mo boa yen no ebi mu ebeye yadoye ebeboa yen enti no ye pese ye acknowledge mu a mo abeye yadoye ni nyina se be ya mgbehu se musika na mo de abreye no ye hu na wo nso afei na wo be hwe dwumadie na eka wakoma enche bia ebebo maame ni audio no ni video no ye be show na mo hu se ye adoye bi e de aboa ye ba 7-year-old boy Muhib wenya hole in heart
was ye didn't ko India na yakoye no surgery na nakoma no eye adwuma eye into mobile cleaning and laundry services we see canal de bray and yensaka Albert Jan Bismarck AJ Polycarp Eni AJ Mohammed Ibn Yendo Kwesi Misa Kwesi Mensa Boache Teresa Ofebia Bernard Buama Enterprise Venice Amedo Venice Amanfo Esiedu Ano Dr. PK Owusu Grace Phyto Clinic 1000 Ghana cedis and Raudima Yen Dr. Yedawasipa Kweku Alphonse Daniel Anson Rafiatu Isaka Christabel Ekuya Amponsa Priceless Time Ventures Nana Esilabi Gregory Doho Komla Salifu Mahama Kobna Edward Oredu Moses Beniana Joseph Osei Ata Hamdia Musa Ena Irene Otudazi Kofi Baye Da Sandy Ventures GCB Bank Musendi B Edibreyen and Obi de Faho Ebreyen Isaac Nyakun Ena Absa Bank nsuenya 500 cedis every ho ena ni ayite ayi Ama Adam ena Theodora Osa Bote yesremo ena Madam Faustina Derry ye general manager ye no ewo Akoma ha sei so ono nso ede ne de eboa ye eti enuane ma ya bomudin ye damasepa ene musika mode ebre ye na minim se voice no aye ready a ye mbo voice no kakra bi wie ne sanfa ye momo number no entudwa na mo amopese mo ye yado ye ne eboa ye ba Muhib 7-year-old boy or hole in heart no but yeguso ye voice no ho adwuma ba ye number no 0530 507 849 0530 507 849 Edia ebeba no James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM yeba no or 7 years omo ye ntafo na ba ko nse ne ntafo omo nanti bompa na ba ko ayese no ayare ho sem papa enti yesre mo mboa na ne maame no entimi emfa ne nko India na yenkoye no operation no fa ma no 0530 507 849 ansa na voice no ebeye ready no na ye ko Akoma fufu party na chese echina na wotwe pepepepepepepepe ya yehu dede saa nyame ya adoma echina na wotwe 10th August ena ye bedi fufu no ye ewo Kumasi Askwa heya ye office nchemu heya municipal assembly park ho ena ye ba bedi ye mfufu no na ema omo be ye eduane ede ama ye sada no eye Betty's Kitchen or Askwa Freeman Hotel hwa na owo Stay Bright Chop Bar or Adwin Kwanta Dechemso ena Sisi Chop Bar ono so ewo tano so Confidence Eating Place or Dakodwom ena Overhead View Chop Bar ono so wa Akoma FM ye chi heya ena Overhead View Chop Bar enso ewo eye 10th of August that is echina na wotwe nyame ya adomo a ena ye nyina ye hie ma no paw na wotwe pepepepepepepepe na ye hia wa hanom a ye baba bedi ye mfufuo no ye se de ohia ne apotoyo wa ode beba anase asanka ode beba ama ye di fufuo no so opesa o sponsor ye se ye banchi bodie odan ntwie bayire nka ho atosodie bia intos mokojene ai bi bukra di fufu bayire fufu ba we de ye mpe bayire fufu ye di banchi ne bodie fufu aha enti bibia ye di ye fufu a ye die ye bia no wadaro mafra ye number 0209 119090 0209 119090 na ye nyina ye mboa na ye sponsor endi fufuo no ye sponsor sa bre o mabeka ye homa ye de dwumedie no ebre mo no eye Midimafo Herbal Clinic Dr. Time da so Grow Fine Herbal Tonic it makes you grow fine Mira Palm Nut Paste Mira Tomato Paste and a Mira Agushi Mix Obibini Blackman Company Limited Open Supapa and one is Z Mineral Water Dedal Seasoning Powder Taste Day Inside Lizzie Tomato Paste St. Ben Jewelry Omo Kumasi Afo Kwanta Live Long Nutrition and Diet Clinic or Atonsu Bonsium Ewa Hinsan Wa Atonsu Ahinsan Bonsium Eho ena obehu womo Traffic Studios or Printing Works nyina fako na omo enye emfamount Adumu Ventures ononso ewo edum oben ejaba jewelry no ope curtains
bed sheets and a blanket papa na wakoho ubenye bi ato Upper Create and Art Fashion School or also ewo atonsu S line and a sub music and IT services or Asqa Baptist wana ubehu sa enkofwe na kope won na womba onwom papa emfa emma and a Ghana Tourism Authority yebedi fufu eye It Ghana inti Ghana Tourism Authority nso sponsor yembi and a Flora Tissues upe tissue papa de siesie ho a eno ane Flora Tissues and a MJC Foods omo Santase Runabout omo ben Malcolm inti ope nsuo mu nama yaye ne fresh pa anunsuo eda eno ane MJ Seafoods omo Santase Runabout omo ben Malcolm ho ena omo ewo na your voice no still enya enye ready inti membra Reverend Sia Apai Life ena minia Peggy o matena sidada na yebisa wo mu senia mapomu esitie Reverend bokode metia papa atamfo na ebere atamfo bekoso abresan say nyame guso ehraye ohraye okay am say ma fosti Aunty fosti oye manager sha say odwene na dwuma ho papa ana odwene adwuma ye odwene ho pa because anytime ya do obi problem ebeba no ono ankasa yi ni bottom ska edeboa ya wo manager ni bi wo ha otra ne nsem sei wo yi nani ho every day bi ya wo pe obeji afri obi ho but ade a wo ye no rade ntrene hye mu na ade bi o hwe bi rade man me nya signal ne say ye mba no Muhib ne maame Aisha the voice na ye ready nti ye ma ye tiefu enne ena bia omo join ye no omo ntie na omo emboa ye kakra ibesan aba ho sese ya mesremu me pamocho mpenimfo aman penimfo ahemfo sebi mranti mbabawa obi bia kakra bia nsha obi a nhwe nyankopon wani na omboa me na akwala no ontimi ntina yes I be meaning die ebeba because time bia nya ya wose ma me home no ntimi home eba ne sa this ration de ne ye de e hospital asa no mo de oxygen aye de asini so ana time bia so home obeka say ya soa ne nema wa bre omu di agro kra no a wotenchen ball e mbobi woka so mpega de amu edu a wontimi mpega so wote ho no ma wo ku school so ani school bag say isi ekuta de koma no ontimi timi sremu atiefo eni ahwefo obi bia wo wiase man mu ba bia utie mi a mesrewo amommo ame na akwala no entimi fa ntukwan na omonkoye operation ne man pam chew mesremu na otimi didi kakra de batran odi na omo the time bia to so say within time say so when yes kana me anye ne surgery na obehwere na na doctor ne say surgery ndi omo anye no de a ndie ogun di ombe ye bia bio because ohia surgery no yes I dey bibia kanwa ye nindi ebesi it was just surgery na just surgery bibia no e betwitwa age na je so mokoye ne surgery na yo bibia ni ho a ebetimi age ye bay Muhib age surgery na oni ni nua atapanyin na atakakra omo na mo hwe wo mo no won sani antafo omo sitie enti ba kono kran nyare but tutu se ni nua na ahom na e wo fom ni enti no ya affect ba kono manim na omugina ho no aye mobo sese ne ba mi say omuko school na nkra nyina edi agro 7 years die wo san kankra ball emrika na omo sin ha na omo fa ha nanso Muhib ontimi nya bi ontimi enye bi nti nkra ni nyina edi agro no nko a ogina ba bi fa ko na ohwe omo sai no nko a kum sunsum eno nko a kra timi kuno before the no hole in heart condition no kra nti yetiefo ene yahwefo yesremu momboa ye na ye support ye bayi na ontimi nkoye surgery no ne number wo send scan dia koso no eba Akoma FM he ya enko ba bia ne ya gigi scan no ne dia ama maame no eye 0530 507 849 0530 507 849 Edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM. Ode we hu James no kra na hu Akoma FM na we hu say eba Akoma FM. Aha. Na yenji mbom sanya mo boa yen ye sister Penny Linda mo boa yen ma ye ni surgery na nyame adom wonya na hoto no mo ma yen boa ye back to 7 years
ena wenya sa yare enam so mo maame nso so enya how bebre ontimi kra nya adwuma na wo dia support fie nti epamacho mo mboa yen na kakra bia ene mo amudi bi ba fiti enra bepema no pay ena yedi kan bobo mu din no yeda mo nyina mo ase nyame enhya mo amo hwe yen US fo a menim se mo hwe yen enra yenya ne nkrasa Holland fo so mo agya de mo amo hwe yen UK fo ende mo di usika ne ba ye na ne na ye bebre nti esre mo de mo de bebre ye bia no ye besom ye nuanom amo Ghana ha sei no nso de mo enka se wo de ye 10 cedis ana se 5 cedis wo de ni nyina akra ye beji ye dwomfo ma mo ya ade mo gigi bom race course fo mo gigi mbom so that ye first life fo mo gigi mbom edum fo amutie ye na mo hwe ye mo gigi mbom mobile phones fo mo gigi mbom mobile ye de mo baba studio ha de mo de bebre ye bia de mo bra studio ha se na mo ama beto ma ade din na ya damase e wo kwan shonko so nyame ehya mo ye tie last one na ya sign aba studio ha betwa ene ye nkomo no eso mesremu me pamocho mpenimfo aman penimfo ahemfo sebi mranti mbabaawa obi bia kakra bia nsha obi anhwe nyankopon wani na omboa me na akwala no ontimi ntina nye saade a menim die ebeba because time bia nya ya wose ma me home no ntimi home eba ne saade se yɛwrahye ne de ne yɛde ekɔ hospital ansa no mo de oxygen a yɛde asimi so ana tambia so home obeka se yasoa ne nema wabre omudi agro kra no a wotenchen ball e ombobi woka so mpega ade amu edu a wontimi mpega so wote ho no ma wo ku school so ani school bag se isi ekuta de koma no ontimi timi sremu a tiefo ani ahwefo obi bia wo wiase man mu ba bia utie mi a mesrewo a mommo a me na akwala no ntimi fa ntukwan na omonkoye operation ne man pam chew mesremu na otimi didi kakra de batran odi na omo the time bia to so say within time say so when yes kana me anye ne surgery na obehwere na na doctor ne say surgery ndi omo anye no de a ndi ogun ndi ombe ye bia bio because ohia surgery no yes I dey bibia kanu a ye nim de besi it was just a surgery na just a surgery bibia no e betwitwa age na just omo koye ne surgery aha eti bibia ni ho a ebetimi etwitwaage mohib ye nya ne ntie se ono na ye kakra nti oni onua panyin na ejina ho no enti mo hwa se mohib no ono na ehye singlet white no na ode hwe ne nan no na hwe ne nua panyin no so nan no won se ye nua ye bai ye nanen ohia moa pa ohia emmoa na ye mboa na kakra onya nkwa embeka ne nua panyin ho na omo destiny a omo ye ntafo de ba wiase no enwie peye emfa ema womo ye de momo number no sign atudwa for the last time in the course of program ni nyina no ye be kosoa abo na time bia wa hoden be so no wonso waboa yen eye 0530 507 849 0530 507 849 kakra obenya bia ye srew fama yen na yenso yemfa emboa ye maami Aisha na onfankosa ne ba no yare ewo India yesi edin a ebeba no yesi subiem eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM eno any momo name na all sendi a ebeba no na yensan embra studio hebio Peggy Aunty B now so what to say rade dia cheye no rade dia cheye bibi ekoyie nyame ado you we dey yentin kitwe bi na makra dan na yepe man bisa reverend because reverend onyoba and the topic you say what do women want? Is it sex, is it money or affection from their husbands and their partners? Aunty be asemo asemo ese wo so yi ba kono no I mean nim so me dey obi bisa me say this e chire no mama ne answer nti we dey me bisa we chire me wi amede me answer no e betudwa na say aye se de ama o no summary no choose ba kono na kan wan asemo Aunty be be me mom de nka me pemi no mu de he ne de he me pe love and affection love nim o say den money sex affection okay me pe money and affection on pe sex affection about sex ne bebem that's fine we bua ne here papa na reverend na ya man no kra da ne ye pe ye nim de ye pempo I say asema o kan nyina ye brofo
Oh, and I'm also make school Saturday, Sunday. Sika de say money. Affection me nim se bi obani din na dia affection. Affection it say o che odo. Say ukunu eye nie sweetheart mini de bia na ukunu hye wonchen mu no wo krokro na uti da no so na onai da no so na ukoye uti kra na ne wo kwei no oje o bag kitaw eno ne yepe ana ya ne yepe dwete ana siwa gegem eno yepe ana but I suppose say eniema miensa wo kan nyina no ehia ema no because aware bia sika nimo no enije ni fie okay so ana aware bia odo enimo no ema enije bia enifie ana ennem siwa gegem papa anopa tusameu awia today anwumre dedewani anajo osode ahomache osowa Jacob Prano ni ka aya ni ka ho so ho ntino dewa that's right the one osowa ni nyina ema no ehia okay etina ni nyina waware mu a ema ware ne ye negie papa I see ti meme side de ni nyi bibia mfiri na yeso sorry a yesi eyiye peske be me sort na fia wonye ska e wo so okoye adwuma na wokoye adwuma ye be de na odiniti wuduti akoto ne na so wokoye adwuma ye be de na wokoye oti a o bag ni waje kitaw se wo so okoye adwuma no wonye ska nti sa affection di opeska di a unya affection o ana sa de tie bi okoye adwuma obebe fie wa bre ayesa yemfa na se oba woni be mate na bia ukuno no ekofa mpana e wa bonten so okofa mpana kura na se oye oba te asefo a said tie bia no wo na wo ye fie wura enti won fa mpana na mafie ode na eche so ode ni dia ma okọ abonten kura obeba sa na sister o so pesika ni affection ana rebo na say meme yesi o mon koye adwuma adan ye discuss yesi the men should be the providers right it will provide need it means say obekọ abonten akoye adwuma ebi wo kra na bosumi mienu na adwuma wo ye no hyem na wo ye eni abrochefo de ekra de na asem na say kra eni ye ni o friend na adolescence ye be ba say ya na emom affection de wunya bi na no be de nya sa eyi no affection no so ankoye adwuma na oh auntie B me da say affection on say eba in so many ways so okay eba in so many ways wo hwa na at least ya to bibi di amane wa e ka affection hu bi enije na wo benya wo mu no it's an affection yo o de ye baba na yen kom ya me maame ho me maame di e che se ba aware mu nsam di a wo yi ma see free on maame ni baby abefa biem original mama Mrs. Cynthia Bonsu or your marriage counselor esan your life coach ma see pacho oba be ma wa harry ya oba pacho ho ye de Yami atom pa na wonso Yesu adom yesu ye ho ye papa ye da se pass de bia ye bo opunu mu a e fa ware ni a abrabo mu asetena nsam de ye bo ye nim se ye bo opunu mu ahmache nko a de a na da ma kwan de a oni ye be kasa nti ye da se sa waje yesu awie yo ma enne ye nkomo na ye edi no ye se emma awarefo titiru e den pa na ye pe ye sika e wa awarem ye mpamu nkomo ana say affection na me hu senya mesi ameka ni twi na reverence ya beti ase no but say ubenya obema ni benya mre e di ama na yire eno hu nkomo na ne ye di nti ma me wona aware nkomo ni nyina ya na e ba na so e ma de pa na ye pe yo me da se na mama etifu nyina so aha ye da se and some will say what they actually money, affection, and time. So money, affection, and sex. And sex. Okay, money, affection, and sex. And no matter I will go for money. Money.
I make scano and sufficient. That our more on. And Mr. Ma Pesico, and Mr. Ma Pisca, namely a ma shift you. It's a ma shift you, so the Tibia is if we say, a dear Sicabet to me, I know. So affection, I will buy I can love you. Thank me. A dear Sicabet to me, I am a love cannot do. If we say, you are not doing Sabia, a man with Capa near the bay. Do me and son. I never do I will buy additional for the budget. Your budget is for Sika. Okay. No, would do me and son. Now, if I said, Mamma, Abra Bonco, Mabra Bonco, Mammy to a man shift you. So we are more about Sika. Now see what Gamela. Our we need to do. Oh. We need the money to manage the hope. Okay. Let's look at these 13 things that we will use money to do. Okay. One, food. Food. You share food. Okay. If you have your baby, if you cannot practice your baby, I did be a red Janny so you discover better. And we are number one. Number two, housing. If you know your team rent, and this is time we are doing it. We didn't catch a rent, you know, Bama, so my daughter, they catch us a man be 8 year rent. Okay. And it's all Bama and cry, and more about Miss Canoa. And you're saying, what to say the last week, man, they can say it about the session. I feel about housing and your bare maintenance. Pipe, a heavy. I have said, let this kind of bias have been, and then I toss it too. You're talking about education. Education. You did your school fees. You better books. And Kwame Kushka, I don't want scarcely in between. And not a yes, can you do it? After you see the utilities, if you know women are your manager, a diamond, you better gas. You better electricity, you better water. Then I want some. TV and utilities you bet you. A good idea or a couple of times with that, you know. A new cast a map time with Jessica. You can have it. Suddenly, you're doing it. You can tell me, so not son, your mom, maybe she could not be better. But I'm your son, your mother. I don't know what it is. What got me, but you didn't tell you, you should be also. You didn't share education, you didn't utility. You are also a area debt. I can't do that with a mouse. You call Jimmy the CBD Cacra. Man, tell me you call the Gabriel, your CBD Cacra. And you say, now, what the man had to do here? You no idea. You did here. I say personal expenses. A man like us, a no expenses. The back of the community, the big and the mother. A better, the other some problem. And you mean, here, one customer with you in your mouth over here. And yes, I feel a CBD transport. Yeah, that's a car. No one no the transport to see significant. And when you are about need to make cultural, so all your damn also damn. No one will share me so on the transport to say more. Yes, plan we're proud. Because I need the money. Next public car, maybe not Sika. The next time you make car, so I'm not here. Maybe Sika, next up to one. Our really dear, and that was well good. My daughter, me like her. Because you have to attend to me, Father Class, when you want to cut you, you did the yes, I'm going to do it. Obama, that's a car, but you're for 10 years, you say, you know, about pista, no capacity to about pista, no capacity, 1 million, my camera pension. I say, your health, Obama, I mean, was on Yari. Health. Over Yari. On Yari, over Yari, crowd with your Yari, with the Yari. And you have a hospital, you bet you have a saka. You better go show yourself. I did hear you nothing. I need other Larry. And you come here. How to govern me, Yahoo, and send me, where you are. Who got me? If you want to show me affection by touching me, by playing romance with me, by doing all kinds of sexual things with me, but you can't provide the money. Now you are telling me, I will die. After entertainment, I'd rather entertainment to come with. Let's hear them. This year, no one hobbies are my pet. We can make a supper and need to know what
you know, let's talk about them. Restaurant at the net, but once in a while, let me at the next time I'm there. You don't see the other papa, you can't pay our ministry, day. Some of this kind of a that took on the Amaru. And the discount of baby may be now to grab a bad baby. They just come the other day. After gift and donation, gift and we did it our church because gift and donation. Gift and donation. Yeah, come now, not come man, no command it. You young because you have to go to pay so much water man or me for no more. How come on baby? A new man be or you do say discover it. The day you on my mobile symbol. The many school, some, which one must school, some, one of them are and rather come on, man, you didn't come on the teacher. You did this. Let me tell you. Last, I think the 11 point is the children and Quran and Kasa and Quran and Kasa. And Quran with your normal power expenses to the end. So make it on Quran, a probably a cost of 6 cities. Bosom and Quran, a probably 6 cities. And some of them maybe so some Quran, they just proof is made to be a baby. And also a comedy. And Yaman, a severe any person. Let us be insurance. Insurance way. It's your insurance way. It's your insurance way. It's not clear about it. It's a good baby. I'm my emotional. It's a thing you pay when you're jet. So you got me. No one when you can't make it better. I'm your mother. You can't make it. And you know because you know and then came to some. And you made some. But you are there. Come home, my brother. Basically, you got me. Find out when you sex. You don't need me. That's what you should know. But you never been your son to be your mother. You need to come and make fun of our renovation ahead. Engineer baby. So to me, dear, I pay for money before love. Okay. Because love, you already know the love now the farm. This is a way before and I will paint you out by it. But we grow it with the money. Okay. When my child love with the money. When my child affection with the money, if you have the unity, you need to have PRC. If you have you that or share, send the name of me, want to make a total video better. Now they are now the other. You call this affection. No money, no affection. My daughter coming into it. No money, no affection. No money, no affection. If you know, to our brown, a crowd, I could have hospital. Affection is the Yammy, a drama, a smart committee to the cabinet comments. You did that in Yammy to affection. You to me, not crying. No, who cry. And to Yamma, a bit of Mapesca, and then you have to find the Casadian. When you know that in the Casadian, you need Christian Pan out of Alaska. Even with some money answers all things. Money answers all things. Has the Lord not said this? In America, we physically are doing in our law. So to me, we took for sale, very much you know, the person is here, the person is going to tell you, money and security the Mawa, and your security, you are buying body Mawa, can you do you know the people see now working out there? And now we know about that is a mention on the radio, okay. Yes, so you bought them out your bigger phone and share some amateur. Some video means a son, your money, the because you can are, you're very editor. Now, will be made. Let's look at the time. Okay. Most I said, main time, the month because a person, a bump, the back time is under affection. I can't 3 hours, 7 choice, I did it. You ever do life to do that? You ever do what I do about? Not to make choice, you call this language. I won't come on those when I can do and young and now to say you tell me that you tell me so by this say you should be prudent. Then you know you're buying not them not you make you move it. That's when the dam is the best. Okay. That's you make to me. You see where is canny a film say and no here pan in fact. Niama me and saying and no number 1 at least for you. You say be obviously different views and I say opinion. Now about sex and love na we me no some pacho ube place no wo hina che say
Yehu. Okay. About sex and love. You don't take sex to mean love. Okay. Sex. We didn't have sex and not just order. Hey! Mercy. Oh, yes. Mingadim. I can Obi sex and not just, obi no sex and not just order. Ewo. And you know that be like a canon or that's right. And the sex media is powerful in marriage. Okay. And it plays a vital role in marriage. Okay. But if that's the moment why sex, some of the near Japan, everyone is here. What's in the respect? Let's say what's in the respect. Yes, what's in the respect. Respect. And yes, I can't run about it. You don't get that's now that's what because some person will sex me down in love with the mamma. And you let people. Okay. Respect. And who need you? Anyone who need you? Oh, and this is the out of the say. And you can because I'm always still on the kill. Ya who did ba edemo ha so what's what benefit na bi pay ya kwa wa amfa so bibi also the yes what's respect okay and you say you so powerful that any ma be brede okay but so that's when ya mami ni ya yanti ya wase me pese wo say a member is spontaneous. I come up with it. Yes. Oh, I come up with it. So person be ya. It's fitting on upon that. Hey, Mercy, and then you talk about the power that nice and upon no chance, no, you're there, no, or you're there, children. If you are upon the corner, if you are upon the corner, you are leaving your affection with them. Oh, okay. You are leaving your lady. No, but you say, and no, look at count, and they are looking about the lady. And you why you time, why you that time, you are almost every time. I see. Sex is very, very good. Sex is so good for marriage. It's so good. Okay. So you can also okay. But Akoma. Yeah, Mercy. The number no. Tiatum. Spatus, she so benya ma bie mu awai. Na ye ni wie. Just a sex no kra nya sex na sex no. Eniema kom. O se wotema. Wa hu ni die and then respect na umbumi a na okeka wa adwen chere to dimatam woni pam guma se obedwo medru anwumra aka say your hu ye yo what is your hu ye queen what is your hu ye queen what's up good afternoon be ba won ye de nyamiado ye de nyamiase as usual what it ya dem I fake I do and I am a crowd. Oh, you fear? Oh, I see. Oh, him, I fear Brimpoma. And they say, and my, and the Reverend de one Casacas, and the man, and the way so. And dear Panny a pay. What do women want? Do we want money, sex, or love? Affection, says Madame Nabe or dog. What do we want? A dear Panny a pay. Let's see a piscana. And I am a pisca. Nimi and Sano. Mena me kachiro ye pesca no more esisi wagege mu no o pesa wo yire do wa o so ya meniska ade eche o pe bibia ka no asan meniska sika sa all the way sika na yes anopa mami sika awia mami sika but ye nim se sika so nye bibia na eye okay yo ye be queen ho bio na ye ni ma si be wie ma na o ka sex ho de no say wa ma ware koso pa papa okay bua me sex ni wan ka ware ni o aware me be ta ta me say enko dani enko ni and you know sex no marriage sex ni wa no e ko e fa so aye ye no bi pa de brebu fu da no 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 ye bu fu
So we are more 50. Nobody be brave. That man yare go hospital. Hey, at the end of the show, no shit. No mommy alata. No mommy alata get treaty or finish. Come on, doctors will give you mensia. I want to see a bema one day. Share from Chaya Ketua. Say I have them. Say close my them is what Bema. Yes, I don't have them. Abandon the poor. What is the soon in the Nebian? We were 40 and we were 32. We soon in the Nebian. And we were Kuama, my daughter. That's such no somebody, and you also young can know for 1 year. Hey, a honor for 1 year. I do about studio. Okay, your mom is in the and yet, the American that's why I say sex is also important. Okay. Intuition means said, yeah, you need money more. Like, maybe sex, you know, abba. Okay. Now, sex, you know, affection, no, and the affection introduces the sex. The affection is also, yes, that's how we hear it. Maybe someone what to say, and the madam who don't have to be mouth. Wọ́n kò bí kúrò àwọn sinmi kọ́ ọ́ kakra wọ́n yẹ bìbí ẹ̀fẹ́ pàtó ìwé ní ìjẹ́ mi hàn tí bá ẹ̀bẹ́ máa sex mẹ́tì náà ẹ̀bẹ́ máa sex mẹ́tì ǹbọ̀n ọ̀hún ẹ̀ǹtìmẹ̀sìrẹ́ mo sex ní ibi ẹ̀yẹ bìbí àgọ́ à àwàwí ẹni ebèbù mẹ́mbẹ́ ọba ayàrí ẹ̀ṣẹ̀ nìhọ́ bẹ́ẹ̀ máa yàrí ẹ̀ṣẹ̀ nìhọ́ ọba afi wà bẹ̀rẹ̀ wà wọ́n wíyẹ ntì wọ́n mẹ́pìẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa sọ̀sọ̀sọ̀ yìí ni máa wọ́n yẹ mọ́ à ń sọ pẹ̀sẹ̀ wọ́n yẹ sex. Kadi de ma samba na o se mama mi work no one and practice me ni na na nyemu a and na girl na ko nyemu wa ba ko pe wa ba ko pe na ni kuna ma no one se se ni pa na so ko ni no fie wa and na girl me frɛ me se mama wa onyem me se se o se ko so o betam na fie e che adwene mentality my daughter adwene ni pa bi tia wa ya se e bad. Yeah, some more. Don't be so bad. You be more. Oh, you be more. You're now you can say, "Oh, you more, you more." I'm be here. You also have another them. You seem to me, child. And you know, first man can have the top of the name. Kick on a man. So, to me, she said, "Yeah, I choose money. Then it will follow with sex. Then my family said, yeah." Because affection never ban some affection. Affection never ban some. Yeah, you. Affection is so much for the home union. Enya bro for culture. Yeah, before the okay, my daughter. I don't see you pacha yama. You did straight away na na so. Straight away. Ma de Brazil you could straight away. Coming into the man woman na do no fire wa you go straight away na. Straight away, now you do medical, some more Bob, some because I can't see how much is here. No romance. Romance, you know, all the way. That's true. And yeah, no, my poor madam, there. That's Mercy, no, Mercy, Pachoya, that's serious. Yo, it's for we see easy Friday in there. Oh, you were video free as you know how when you can be baby, you see my brain, I'm no more see your crow. No romance, straight away. Chow, you're not chow, you're not man, I see na. Are you crow no more than Mrs. Cynthia Bonsu, or a marriage counselor and life coach. And I'm not saying in can and ye easy Friday discussion. Ye bisa say a ma cradi any ye pesika l'argent and now ye pe kafre kacho sex and I say affection. Show me love. Ono way you need you sika o my 13 and yama 13 na sika nkwa etimi ye wo fie e ma ni je eba ye ba bioma ye be boboso na ye twa ye ho ni akwaji ya aboafo nkrato abasese ya then now American chair and muto ni ba ko pese no man has a sparring date as a bema wo mu ya ne bema no emu eno na ye main muto na ye de enam na agbozo he back clinic no enam juma pa ye boniti ena ye one grind ena kumaso fa fra asem mre kumaso nti ene ye de ne abepim kumaso da ye bo adwuma na mom ye pese enyuma pa no a ye ne ya resa papa ye san wo he no no so no ye de brew no hwefo na wo munsu hunu say yes agbozo he back na clinic papa bi wo no mo a
esan yade akase anyankopo adum ti adanse ba na eba na agbozo herbal clinic ni ye main we no na me ka kire won mema yare titiw na major ye no honum na other treatment nso ekeka ho na ene no me start from prostate junso mu how no prostate enlargement no na me ka ho asem ye junso mu how bia sabi mema no unyini na scientifically na blood na sabi o prostate nso enlargement kakra ye den bemu ese unyini na prostate nso nyini na prostate we have the PSA and a glands no eno ena ya de mienu asabi produce ewo be memu na ye ka prostate they say na ma ka kire no be ma asabi produce bia odwunso intentem ana se odwunso ana dwunso no ebia kem ana se sabi produce uko dwunso a obechim bibri ansa na dwunso no aba gozo herbal clinic treat we nyina ewo hono enti se bia wo urinary difficulties bi na sabi produce uko dwunso na sabi was Johnson, you said you my also Johnson Bano. Maybe I just saw the brebi any a chimbin near maybe a cow, and as what Johnson you want to Mr. Johnson Grano, and Sir Johnson Tranum. Intika crap also sako Johnson a pepacho de e was so do any chere agbozo heba clinic oba ye betumi aboa wo yi papa na sa ya de no be me biara onam ho awo na we wi ase no e wo bi sa na mama nka no because be me bia e wo prostate e da ne drubanum nti be me bia onam wi ase se sebi produce obetumi nya prostate problems no 80% if you say eno enema otumi adwunso na odwunso ne yi na mum so we from infiability say 30 years now because of your source of feeding nti mama started from 30 years so we mfi eduasa e kono a e wasanka acha bosumi miense bia no kona ko prostate test na hwe say enlargement bia ema prostate no mu a eno ebeboa we papa a prevent you from getting prostate enlargement no hu ba bia etie it say bia wenya dada anasa obai ho na obetwa scan ni bi anaba na obai test me hwe so prostate problems a agbozo ye run this test nyina na service ni nyina obetumi abaya hwe kumase ha no mame fa ye kira kwan to bia ye wode chem so main 5 old insurance junction pe na ye wo hwe screen so to me say numbers no egu screen so e bia na ode team radio no so numbers na obetumi afren wo kumase ha no 0553 41 77 52 41 77 52 eme kumase branch number no mama subium ema 0553 41 77 52 0553 41 77 52 yeah what ditcham so main 5 old insurance junction here na wo ye she edwuma ase from 7 o'clock am and pa na upon 5 pm de biara da agbozo herbal clinic ye edwuma o chira nyame adoma me ka se nyina no ye screen ya hodo nyina nti opo so hu se bia ya de bi e wo ni pedue ma e di unya na opese anase e bia unyare mpo na opese obehwe ne ma e koso wo ni pedue mu a I think say no so ye the best option a wetumi aba agbozo herbal clinic nti o chira ye prostate screen na hodo nyina e de ama emema no na waba behwe ne ma bi na ene no o se insuo to na weather no changes ebem kakrakra no ebasa yebenya bibi to say bia general body pains and say joint pains ahodo and say body weakness especially mo a omanyini kakra no ntisa we experience ade we bia we ba agbozo herbal clinic e be ma treatment ye papa e bia na sebi onan aye tutiti edu anajo asebi odo otiri onan entene obi ho no mkra otia foma na ase bibi e hyene na asete se foam ni nyina agbozo herbal clinic e be treat ama sisi a weda de aye nso no e na America no etumi e ma sebi ya de nkitinkiti bi eyi neti ente wo se oba na onso be test ahodo ana ase screening na ye no utu hu e ba bejim ma me fan kran de no entubia ukon kran ye wo kwashiman ye ben kwashiman Chiefs Palace na na ben kwashiman na himfie no e ho number na ye 0241 75 02 82 en kran number na ye 0241 75 02 82 e bia o ye be ma na o hwe me na problem ti say erectile dysfunction how we bema erectile dysfunction how with the infie from 40 years echo afi wa wutum se sabe obema da wanimu enka na mpo no wani bo yire ni mu ananka no ankasa apiganity nti wo mpo mfre no wa ankasa ono ankasa hu bibia na anka bibi aye bibi na so enne no umfie no ko enimu no ai se sabe bema na se no a intumi nsore papa eno esore bia wo ko yire ho na akofo people cho unyini no bibi wo ye ni pedue mu a ye friend testosterone a produce hormone
na testosterone no e wo be ma bia wo testicles no any produce hormone ma utibinya erection na unyini no na eso eti ba me ma wo typical example it said what udi nsuo egu robem na eso na egu fom more na nsuo no eso kokoko no e dan ya nsuo no level no e be drop ya nsuo no weight no enye te said ye sabiu odi gu bucket no first no sana mema no yete testosterone no e wo ni pedue no produce hormone na udinya good erection enkane no level no wo suru ye ntina wani bow yire so na say sabiu hu abaya fefefe bia na ade na nkasa na paganity but can you say unyini no due to poor testosterone production in the system no ebe cause bibi to say hormonal imbalance it will say hormones na e produce sama na utumi gina so ebu adwuma no wo say imbalance nti eba sa ene with 40 years and above just so pray and son went to me aye back and no crowd be man sorry ejina so aye bia 2 seconds na sako from eno ano no agbozo he back clinic ye treat erectile dysfunction ye papa oba ye boost testosterone hormones kama na ye na djuma te said ye pepe into we crowd what to edi udi mo ano it from the age of 40 years nyina ekokopim infie bia we dey oda so tiase ye si be man we be man no man has expiring it age a number e wa gbozo he back clinic into to anamo na bra numbers in egu screen so e bia uti me radio no so o akra 0241 75 82 o akra 02 for premises here 0241 75 02 82 ba cho kumase ha nyame admo china ko nya doctor me trans 0553 41 77 52 ba cho kumase 0553 41 77 52 people cho brother be treat sa erectile dysfunction no na orthographic no ntumi akenkan ya obi ebetumi akenkan ma oye papa onya de wo mpem no na obi nso ya de age no number and a premature ejaculation no eno no de e kati across from the 18 years and above general premature remember biti one more sabi ono be hia acha yesima na ba ko eno ano se wagem eno ano no na so sabi nka we young 18 years to 30 years then kwatia oba no mienu watia na miensa enan na ko hu say yes be ma epie na mo mi ka say sabi mpreduasa say upie na sabi oyire hu okura omfilishi efise onsuru na be ma de wo so ma hu yehu na kwa be fa so ma hu yehu ne say nyesa beto nsa ba oyire no na mbom no betia no e wo mpem wako 3 4 no no ankasa oba no twene to no odwu eno na ma hu no say yes be ma abafie na mo mi ka say premature ejaculation ha minua okoko for bye wakwa ye 5 seconds 1 minute kura endu de bia menti ko wase e be ba relationship no na emma e a no mo hye da mpehwe mfiri emma chen na dia emma epe no e so betia ne ye wo mpegu mo say yes eno emma sebi mpreduasa emma no eni egiye papa nti premature ejaculation guy no pa chow se o ye 1 minute man agbozo ye be bo abra beje o 10 15 20 ma oban na kasa entwene to hu se opie bana na yemu ahye yes hu se bema na apie no agbozo numbers ne 0241 75 02 82 eno na ya akra de no ena kumase ha ye tena se ne ya adwuma from ochina din e ko nyina 0553 41 77 52 0553 41 77 52 if I so akasima ba ko pe na mewie na me de masem na kwa infections ahodo nyina agbozo ye treat say we bia wanya low libido emema de wa yeni atenka eno so infections ahodo etumi de ba eti wanya infections bi gonorrhea na asefo ni nyina ye be low libido no e ha mema ne ye papa oyire ti wonchen so won filihwe obetumi fro kasa ma ware mi mpem yensam enan ni media so wambem ya me fro boa obatre ni nyina ewu bra agbozo he ba kre na ye treat ma oba fefefe to na ontumi nya ne ho adwuma e ha adwen ye papa agbozo yes no man has expired it bomodi asa oba ye cha 3 days to 1 week na mama ana papa na udi adanse e ma ya de nyina yesa e ma no somo ye mbre wo mpam ye papa entu betumi aba Johnson tentemi nyina ye me ben aye be me sorry numbers no go screen so otu anamon ba ye bebo atema ye community 25 Savannah Junction anyway tema number ne 0557 40 26 96 tema your community 25 Savannah Junction 0557 40 26 96 akra 0241 75
02 82 ena Kumasi hankasa o say krum die no 0553 41 52 but as so ya so now share me now team same time next week ye be say sha mentor graphic mo pinkin kan bragbozo be say sha mentor graphic mo pinkin kan bragbozo na honto me da CP mentor graphic Emma obi enkin kan agbozo herbal clinic eno no enne ye easy Friday discussion no safe na odo ofidie na to a wa message but o messi bebre sa esan se nkomo no de we chire na nkasa kra na edoso ye bisa se emma edie pa ni here what do we want from our husbands and our partners? Is it money? Sika ana say kafre kacho ana say from tutu so kakra na wonti mechi mame e na wonto me zip mu mame e na won fi me call kakra e no ye pe aha ma see marriage counselor we di kian boss o say sika ni house fi mafuno ho na sika no say ye niama du miensa ana say du mienu e wa awariem eti ono de sika da ho pa onko fa sex o de ye de sika da ho pa onko fa love obeyi sika na bibi sa queen nso say na nyambia queen nso ubeyi de ahin sika obebia be sika sa Aunty bi fa kwenya nso tia ye tiefo Joseph da o master said da munya brain aso de ma media ye die oba wa wo nenne kora udi sika ye nso obetwitwa nani eye saa na ebobia na ye tie ye kurekura mu so kwakora ye mfa nye hwe okay ansana sex so aba okay affection ewo ho ba affection no gise sika ho emma obabu okra sabi woni na ida na sika nimu a na ho ntimemba na sa na sika na dampa ni wiase ni amanyina obaye denden te se banche na me se na sika na dampa ni nchen na wo sika na wa agozo so what atema no enti won pekura no ayire ne namu na oje o ta ye de o ta atema no wo ma ne ho nwe okay eye se de esa ne bam wa yi atoso te se sika de epe okay ni nyina afi ye ni berebre ene ye ntoto a ewo ye so ene ya ho ya ene kasa onsem ma ye kasa say ya mema pagi ehu se hye me de ye hwe me o oyemse na pagi akowu ni nti obabi o kama ayewo ya enti da bia ye prisika okay da bia ye prisika because kan ade a problem bia ubenya no timi e de solve wa ko free obi ade a ye da wa nye twa na ma see kan no see eka debt or throw ha ai da so ye de ka da bia ye de ka ma ho ya na ani brenti da bia de ka enye ye responsibilities aye wo fie say obehwe ne ba obesiesie no ho efie ade yo efie duane ne sa nyama ne nyina nti nye system aye peska no debi debi oh sir debi so utie de ma see kan ye ya o se eduane se ye bedidi ite o se enye sika house rent eduane bensa oba ni brisika bebe enye de wo no ani fie no emoni anwa kra se ne sika ya shawama abonten wo so oba ni agea na ye famisi ha fametena ha oh samu wo twantim oh na se mi wo fie kra na se bitimi nye otipupu a wo bi di kra ni a say enu sika no kra de ehia ma onse me na me ka kire wo I see abia ejare ehu sika ehia oba asa me na me ka kire wo na eyi house rent see betua rent se be me eno ewo ho ba eno wo ba ko eno de ye ma education ai eno so ho eno see utilities me koto gas me to bidie me to matches kerosene ye pane aso eno so kra nyame anu a wo ho eno ne de ehin no o say eno ne de ehin nyame anu anko restaurant nkotoy na se restaurant ube ko iska ya na o culture na make gas ni ade ni ho anhye da nye problem nyame anu a ho be ko abonten na wo so oba ni agibebebe na ye nam bi a wo we na bonten ensa ba kwenti lapia empie no eno ni aduan mama ako no so meye tilapia ofie oba nya da agenye sa enu ta da bia ye prisika no okay because sika no ho a ena wo ye banko tilapia 1.5
sika ntimeto dia men me wie bia me de club bia boso sa na mama ya ni bribri sika o efie de enim se wuyi 30 cedis kwa mobro wa betimi abobode ampesi edi ebe cha mama kontombre kakra be ka no wopa be man kofo ba na de ede bi onyi sika ma me giwe 50 ye mo ampesi eni chie bi osoro do be hin fie ho no wo ye kura sini kura ama no I see oba ye pepe emprenema se ye de ya hyade du kura ho wompe koje shawa mama me fa me ko tena ba nas no nya bia koka woni nam fufuom owie ye no sa de me call shopping na sa de ne nam na agenta de ne mpaboa ene wo so hen bi mada wo bede papa no share entertainment na ma see kan yes senti no ni nyina ye sika ya wo de ne te ba nas Lancaster that's so the yo ko ichire why you shiegu mo jugu ni mini cubes no chichinyai it obey scan over sex and love dia sika ya no no amo ye premier ni wa bonten wo twene se ase twenam yi se ya no ahwe wan yegum wo ya kwaka kire ne yonko enra asemesi ye mi jiwe na mjiwe na wo ko bo ampese abeko fi obakwa awoka anaka bitie du ofi a eye nkomo wo bi wo nkomo enwi papa bi a wata enwi wo husa ne ma no ehuhu ne ma eno ne ma sika ye penya je mama ko eno mo ni da form say bia me sidan to cement cheme ba de di kan pa ye huhu sika o de be fa no ho o de to regi o de makodi holidays o Dubai eno enko mama baby no enso upa catch oba so nko rent dan we do ko Dubai be ja dan no rent ama ada na ko Dubai o fa ba be kasa kasa de de hia ye pa wo ma bra bomu no so obe kiro se wo nyo yonko no me na ma yese ma wunya bi eno na hia ye nse wu ye pictures trade wo twa na ko bitim ko jiro bi ka ho ene ko de social media obe yiti kokobe ofiganda ya ye gugu si no fufuro bi no akogina apartment yes ene obi ka ho na gina no ache no se no etwa o che social media sa ho no te kono gore no baby oti na susu ko bi na ma area ekumu kofo e no say personal expenses they said they kan ye nti e den ya ba behia makeup your nails rings jewelries heels and no hia ye kura because obi hia wa bonten an wo jaje when na edu ache nya adaje ko fie se ko bi o dumam kan wontade ebi ni ho enti ti abonten sem ni bi hia ye papa na be ma ye yiska no obi ba abonten be ye ahuhu sem a wo be ko ni fie na ntoma esa baabi no ote aho ahomache dedede no asoro no asa adware address no ate etiso ye o said about apartment bi otimu tetana di nachi wo bo nsa maame bi dan mantwe bi eho no hye ha no kra abonten die ni hia ne chen ono ana brabo na wo se opagya mu na sa no choice we no enye oba bia ne se bio de ope meka se bu oba bi ka se oye all made woman se bio owo ni sika o fa wo be ma no usika no ebe eno so hia sika eno na make cho se mama Akoma okay wo be bia sriska e kan ye bobie ho wo sika epoma enso ne tena cha na 1000 ka ho eno na nanigye na dia ma no ma yesu no ye bobia no okay eno baby wo ho asabi na ni dafom ento ono osre ni sika na ode ya ade ehia ba ma betimi a 10,000 no ode nam no pass ase oh ya tete no okay onim sese so nya baby da ya ne dia ene onu apesu kura ni ka sika like okura ni fie ye safo bi ni pono ento ono toto ko ne da achi ene e wo de 10,000 no social Nsem a owi asalo mpie na aka 40 ade eni na watch no obeto aso abehye de aka obeti to wig 100 million plus sent na say am Roberts no omo wi rig ne say phone the kitab wa ka waso aka because on say rig ne boarding yes one say one first no mu rig na she yeah wigs ne ne ma no but enen no ye enam ga say ma ye kasa ye di oh my say kunta na we say
My kunsan na wo say. What you say? Sa ne pe. Okay. Na sumesi na kon down no kon oba. Enso asem hia pa wo so diska no. Eye on fanye. O de difference nko. Na ye wo ba bi so a. Onya ni sika wo de ode. Obo a oni ba bi to no maame mu. To onya ba ma dum ni sika. Na akopa apartment. Behind baby. Na ote wo no obo ne bra. Okay. Ti mani de eguma hodo. Enti queen, we know sex and affection or love no. He now be place no man see say the love comes before the sex. Say you be show affection no beba. Ansana sex na bana ye meme omunim how to show affection there. Oh mema bebre mesra me kon bebre ngrasefo. Wo bo kura to say wo show mu ese wo tim. No affection no ko fa ne. Odo say nsem no. On say e ma kura use hand cream. E ma nim sa de nti say de nyame amfa nsem o mra mo ama no. O ba bia ho na mama. So mo na ho papa. Ena onimu ye ya oh tio eye tetene mama eno nya abrofo no mo culture ye de na we eye ba man ba bi obefa na hyase afri ba ma bi o siso a oye very romantic obi nim enso adamfo di nkomo me ye oba ni sei no osua bi ena obo ho wonimu ewo ne papa mu okay titu mama na no mo pemma no o me romantic o wo mo mama no se moja ni bi afusani o wo hia fifie moja ni e dia wo no enti no o dada wo no ni adada afomu wiase o dada ma na no de na sa na ga so no ani sua ye moja ye dia wo no DNA na wo mu o baby me ti so baby se menya broken heart na wo ho ye mesere of course first time Croatia was be your lie one no di ka to nanum to sa asem be ka cho bi ambo but na ya na as a blindfolded ya bu ya ni aguso na kan no crunch na wa Croatia first day no wa kan no crunch no as wo gitu oh ni e we be ma bi wo ho a wa me o papa kra no o maame efia wo free mu no enti se ye wo ba bibi no kra no no so wonim okay wono no se o so mu an wa fichire wani kakra bi go tim say en fa so ye no so bi den nsa rabi say ya eso feeling na ubenya no kwani de o atinka ubenya obi so say I say you need so battery free cash den ubu be fu enti affection ni de relationship bebre wo affection bi ani I'm telling you. Obi so obi wonu so no o me di misika na me di show affection. Enti mama oska de a enya fe na me be. My enka no kwenche me my ye trimodenfo. Sa and na ye sex having ni making ni nyina ye categories. Hey, queen de me call levels. Categories wo. Of course. Sika ne ba. Onsa na me ka chiro. Sika ne ba. Ichimo ni de. But romance ye nya me fe. Eighteen masene se banche wo de ere saa ne ko ye ne ntem no sorry anu na me bi mu fefefa mema ne chi no okay okosia be ma wono no papa ye guy pa na e bia wo no saa mema no wo night gu ne dem wo ba wo nu abedware wo yi night wo no wodupu look at this wo de hebe ma wo ye saa de ewu chi ma yo de night no ato no basis akosua ba no akohwemu ayi wo size biko ni amade mo osesa na wo de abehyew on se wo be ebi wen se wakọ be me fie no no ema night se jiwe mie na wo hu to ebeto e be ye ni ate be ye wo no so na wo kwa wo you know nti na metre di be mo ni sketch no oh wo ye guy babo tom de onya guy wo ho oh no de bi suban na ebo akonma inu afanisa okay Some ebere so the way na ebo akonma ma obo mo japade okay etimi ma no e no so ni romance ho ni gina tiskan ka ho kra oba be baba to ye dan obesisi te ye dan ya sika ne de ho hia me kasa
oba menisika ade chinye bisa se de onu hia san menisika sa be 1000 days sika nkwa sika ne no be ti mesere keka nsam enimu won friend kora wo kọ adwuma wo de ya hwebe mo hroba wo kọ adwuma ko ha ne wo kọ oh erade ma mo mpaye ma erade mesro bikukui sika o sika na I know bon pa wo fra adwuma ba no ajo bag no awro mpabwa no pepa sika no se wi ni wo be so hu anything na say be say skafo no tight so entokwa wo fie no dabi chese wo kwei wo ma me kra be ka cho say wo ko ba wo for na bet now say you nim say mark aye de boy nim say bru 10 million na ma do say le betimi ato nti be metimi mo ska koto mark wanim keka fetwie 10 million na wo be ye wo be krokro na da wo de aba agine nsam o ye to first father 10 million ye ni mo mo ka mark na me ka se bra mark da bi he we wunnim we romantic every time you have near the bia yes ya pa na ye de what I say oba de onyane makeup na wig da bi na perfume wo fa wa de etwa ye na me ko bu wa sia na perfume ni ne ho oba de to perfume ba si kan o say sex no ahuni die niema bi da wo di hu ni be wa hu a wo pese da bi akro wo de nsa kan ni hu hwam obu akro pese wo ka do na ma wo hwehwe a ho kaka cuddling cringe da cuddling ho ho here to cuddling the relationship bo bi nim cuddling one thing so go for the wo yes a wo so try na ni ba bro wa di me kra na he ni bi sa ho ani ho an ma ko fa ni When yeah, the topic no. If I give you some 100 brave for him, if I get no man for baby, me free me quiet. And you on YouTube, yeah, and I'm coffee and I'm sorry, and I'm Masiaba say man for baby. When you say ba or wo hu at waka wato ne boso. Ni in spiritual no. E communicate mu. I see. I saw the bear man now done a kokoso. E can send baby. Neni brab. Wood. Any brab brain no queen pastor there hold on mama na yon kwaji abo afo nkra to kakra na wonu titu no so ka je so mu edu youty free ho no any brab brekra say me de meti abeto na ya mi aso no uti abeto na ye dey we ebi ni ho affection bi eni ho and easy Friday so ati say Fridays nyame di nkwache ye na say ya na ya ye no yesua de we I say yes real esu yesua de pa etu nu ebi nya fa na fidie ne nto aka na se ye nya mpon ye be pon no me ensa wate enti on fa na fidie ne to na na akoma mu nsam dwumedie no e ma na se ye pedie do we want money sika ye pe kafrika cho sex ana say ye pe affection so do ti beto na be ma be ka do uti mu dudu uti kakra uti free ho na me nsem ye ko MJ seafood wate udi do kakra no ware na ma de fresh sea foods na ye ka ho asemi wo hu eposna obi wo hu eposna da Mr. Ko MJ seafood octopus wo benya bi ato na ware ye cassava fish papa wo ho nya de okodwom ani ahye da afa na bi de da wo say ye cassava fish no ene cassava fish egu ahudo bebre na wo kro yi mu me omobowa ko MJ seafood wo benya cassava fish papa ato omo prawns wo ho omo shrimps wo ho tilapia na bi mu gwa ahodo bi mu anu nsuo nya de say Mr. Ko MJ seafood na kope ensuo mu nam grouper me ma me ton na me kai se na ya grouper MJ seafood so ko hono ma wo benya grouper ato why wo kope red fish papa wo hwe de ni say ya no say e fresh enye de ewu no wase ewu biom no ye yi free apomu na na ye de bre yen ewo Kumasi ha aye ton omo supply hotels restaurant na ankra for so wo pe ensuomu nam papa aye fresh ata Mr. Ko MJ seafood omo wo Kumasi ha aya Kumasi omo number no 0249 479 120 eno ye Kumasi de enkran enso from omo number 0246 302043 omo delivery arrangement into from na kanama wo pe na baby awo bia ha ebi na gugu so ewurade na nyankopon mo kona ado
Kumase omo Santase roundabout omo be Melcom na Ernest Chemist eho na obehu MJ Seafood na enkran so omo Tesano apenkwa ewo Brenya Avenue Street omo ben Papaye fast food no ko MJ Seafood ne konya ensuomu nam papa ne faye waduane chibinere what I say we sikeya 3p garlic mixture garlic ye de agutu amu na ye di no afra ne ye de mamu se yenji na ye num ne ntu ye yarewa ase emfama we ye fa nsuo bia mfri ba bia mfa mfraye ye fancy jasu so organic ankasa garlic 3p garlic mixture eboa boost immune system no o pressure kosra ebeboa ati akofom e di amount amana da level according to your age na aye ye e di amount oba ubu sa wote yaw bebre akope 3p garlic mixture when ya stroke ana asthma bema oba untimi enjun so ana jonso ho aye din e di amount we yefunu aye kapu ene ma ne yempemema mo yefunu so no debi kope 3p garlic mixture nenom nanyi wafumu srade no yie a side effect bia anyho okọ pharmacy chemical na herbal shops ahodo atwam ahia organ ha ba bia obenye bi ato Frepiwak natural ewo 0248 928824 ana 0201 000021 yesoka hunu say 3p garlic mixture ewo to a ebo emu yeko grow fine herbal tonic untimi endidi wonu mu ato onsa no nan ayo tititi wuntimi enna yesro kope grow fine herbal tonic oba o menses enkoyie doctor ye friend Dr. Menses e regulate menstrual cycle no e de ma oyie pa ya kokko ya na omode ayesa edre nti wonu ma ehoden eguma eboa Food and Drugs Authority age atumu okọ herbal chemical na pharmacy bia ubenya grow fine ni bi ato Oma sign the omo vans ene nam chrome edwom baby a ofishe fichiro beti grow fine na wape bi ato why wo pese oni omo edi enkomo a na obetu no dodo ekoton a omo digital herbal clinic e wo Kumasi amokom omo ben Bank of Africa fe omo number 0244596532 your grow fine herbal tonic, it makes you grow fine. Agbozo herbal clinic yakoho se say ya ntwe ye de omo number no sign atudwa e de amount omutu typhoid fever say junso mo how enam yarewa nyina obema ne ntimi ngina ma si kan o se bema no wote obema ne ewu sex hu hia pa wa ware mu entu hwe na se ade ne nkoyi a kwa Agbozo herbal clinic na yesiesi enfama omo Kumasi old insurance house e wo de chem so hwa omo number e 0534177752 ana Accra Kwashiman 0241750282 na yeko Poza Travel and Tour Company Limited o pese utu kwan a fa oniama nkomo obi bia fa ko Poza Travel and Tour Company Limited utu kwan hotel reservation aya odadwene so afasa adadwene no ekotu Poza Travel and Tour Company Limited so na omomboa Kumasi omo first floor Amenasi House opposite Matthias Junction Swami Magazine omo sign o KJT first floor Babes Shopping Center Morocco Adeshiman fra omo e 0205215495 and 0504256360 yeko Currency Ventures enso eho kope Zahara herbal product ni bi eto ohuna mrel enemu nsem enkoyie enyarewa hodo nyina ko Currency Ventures nepe omunro Zahara herbal product ni bi eto opedudu etu a fre omo e 0246348334 ana 0248569335 na ye call Dedel spices and also ya natural spices ya and ampenyufo aye a omo eton esan say na mre ni ho nti oma ya ma ye preko wote ya na odi ye waduane omo ododo bia ye de ye stew jollof omo carry de ho de ye noodles enso e wo ho nutmeg powder ni nyina omo wo bi chop bar restaurant hotels na ankra opebia ye duane e wo fie enso a omo sachet na guma ahodo se ubotom ebetu kwa atimi atobi na Dedel spices omaye almost taste day inside Dedel spices made with natural spices ni e ko Sandy's beauty parlor opo obi amanesiesie ho aye wuti aye makeup ama e de akoba bia wo kwa eno ane Sandy's beauty parlor o Kumasi Asqua social hotel enimu hwa na ubehu Sandy's beauty parlor
for Sandra e was 0242 747637 0242 747637 Sandys Beauty Parlor na onye wo makeup emfa emma na afi ye call Max Looks Clothing me si abai we o show keke sei na wapam atade ahyo atade ehye me o hwe me keke o sei ya we nsusu me kra e na opam hye me Max Look Clothing obepa opam ma emema ene enkra entade nyina event bia wo kobia no Max Looks Clothing oye opam ayefra atade engagement ene bibia ka ho bia ono so oye delivery services inti oshow wo picture man pe wapam baby awo bia or the bebro or afrancho oben Assemblies of God Bible School wa Fred Max Luke e was 0540 192256 0540 192256 na ompam atade a efe na emfa enshow Reverend Siapai live you confuse you you confuse you obi antimi confuse me da ana menhwe mama na mon kan ngum mama so David yanti ase ya enti e de pa na ma ye pe wo mo oh se de mo pe no eno na queen akeka be de wa akeka no so me so me wo ho asam pa cho me yanko ene de ye maame a ofresi so ati ase ya o se de omu hia eska sikana se ade bi omu hia wo fie bia no e wo se mema no yetimi de ye den ema wo na yemfa no se ebia me nefie ana light amu yusu no asa oba eye adwuma owo sika wo no ho o twen se be ma no emra na o meto light enwu so be den na ni ji aba ware we eye sika na na che se bible say sika nyina hine ni obonsam na che se yi obonsam firi kwa ma mo na no Debbie ya de mombesi anan bible say bonu nyina hine ani sikape so se modwini nyina ye sika that is a more problem more big problem that is minimum baby wakwa bonten kura koto ade ade a okoto e na ka 1 cedi inside so obetua ahyemu no o twen se ni kunu mra na onkoje 1 cedi no ewo no ho ye sika nkwa agro musika nkwa agro a beden na odo no so atimi aba because ewo mu se mu pesika be sika no ye pen woni beremu ani ye pen brese mu so atiase na modi ye brese ne bra ense nyina no just left and right nyina mo je no kra wo ye kra ya fisika to bedside ho nti eya na meni boss ka no so no kwa ne sane ya me hormones nesi esani me ye nti ya fisika to bedside ho ho hia pa but the woman say the betima ma ware no anigi atimi abam na aware no be ya nika e be ya ni so no obi bia betem nka say ma ware we de e kra behwe no wiase benkum dware nifa na nifa nso adware benkum ewom se topic no edin eda so ne ma ne dia but men so menhwe ma mo nka nwu ye so we de nya nka ne ye kagu mu so ya se ye time pesa ebi ma mo ni briska tuma mani briska tuma ye time pena adan ye time pena odo sika ne ba na odo na ba so ati sika kakra odo kakra so ati ase but mo de mo life ni nyina aye chese otra ne nsem sei wo ina ni ho that's right fatum mama enkoye so yesra mo ntin campus ye den the person ye na say wiase no ye mienu ne aware ana aware ye no enye nipa ba akofo de ade a be ma betima ye no oba nso betima ye den a support bi ade aboa fi mama miska kra obai wo say me service so fine o sika de wo say me di bi ma but nyese me ni bi a na me kobobosen a o mu na ya ma mema bibira hwe mu ho akonfo ye o ye ham we obejije be ma no saa be ma nsu nim se nadwuma wo yi ebi oje 1000 Ghana cedis so atiase 1000 no wa fa wo ho ba 1000 what I say and that last week you hear motivation no minim se your sizes there chance bia ne mu aso exactly go to fa kwen no fa kwa kata broche chance so okay and no ni man ne ma da bi kona ya Matthias ya kakra beto se te se moni ma mu di twi manimu enye mu anka minim se bibi kura ba ye fra ne mark na mark no eno bible mu mic na se power tv bra mic no facebook also mark no just a face powder no ye what 10 cedis there o ifunu powder no
I know na me pesa me come na bi ates de di twi animi o mo de say entade ne kura too much o ko pan ho asem na o ko hia wo bai na o ko bamo no bi a wonni no hu na cha wo bam ne say wom o sha tade wa ta de enya papa ne tuka bo ntade emu no de enya papa no me say dan hunu bi e papa sa because papa what do you want him papa na say papa na say me yeduma media jera enye say o yeduma media jera na me ka ho ase we dey papa na me ka de wi me ha ge o hwese na mo ha ge me because me say dan ti ase because me ha de wo wanimu ya enu ade no no eye kosin we na so de na friend me nim de papa me nim de papa ade no I say chameleon and no you say na de chi no I say na papa why say abosoma kotre no mo dada ye ho kakra munsusu na dan mo dada ya ni abrepa say ye hwe ma munsisi ye bi ye tua wo say munsu mutua bi ye ba say mini sembe kren enkoye bagi enkoye Aunty B bagi Aunty B sikana papa nanka so nim say sikana papa so for nim say sikana oye be man ntia yen kwotwra sem na ya fato so ma me wey bible quotation na me nia wani abre na ya fato so kan ma me o say a feast is made no for quotation no Ecclesiastes chapter 10:19 a feast is made for laughter wine makes life merry and money is the answer for everything tiawa reverend you see as a Chinese saying see no the dollar not $200 bill what that too as a Chinese saying my god Aunty B ni o sika yi sem gina no okay enti feast no but of Ghana city can why 200 Ghana cedis feast no trust him kwa yen fa enjoy your home okay and the wine is meant to make us repair broken na din na ye de be yesa na ma ni nyina ansa na obe feast no eyesika ansa na obe repair broken with the wine de be eyesika ewom so oba bia pebe ma obe count on be ma obe support no be ma affection obe miemia no ne ade ba eyesika yemfa yefunu pan enhyen aben da bida be ma no kra na gese wadidi amen ansa na kiss ne beba obe kiss o yemfa common kiss da bi oba no so agese wohu se waye niema bi ansa na wo fam na waye neni age enya sa on feel Aunty B sikanti na otimu se sebe bema wenya ne size na oba bi ba na odi nachi ai e no kre ye nuanum ye na ye die amafo kunum achi nyina eyesika ai me oba ye nyina eyesika otimu se papa wo di na upa enso hwe ne girl tintin bro of fans of a nation na onia TV ebe yi na say sika na eyesika sika timi mo baby ni bodam ni da eyesika ho dia mente yes okopeska nti ono bodam ni beda okay that Matthias what I say enema bebre kwa brochire ekomam amanfo nkraman ni omodam yetu omoka is about money nkra ye kro ma kwa se bi wase ye man mu wow akra ya tete bulldogs wo hono a se opese one ofili se one ne yonko yi beda na bi ni hono ma sika wo fie timi ko fa obaba manene beda it's about money sika na yeah ye dia shari gukuntan sanetie okay ansa na obetima ye ohun ye krom ha ana ye kwa obekobi na gise sika untimi tete han fanta ata wo da wo kokwa wo yonko fo ma akra beserew ye beka cho se dia ba hu ya na wo de wo ye titile wo ye loka enya wo wo ni bi ente no ba bie ni diskechi wada wa wari o aw tete wo kro mu sika kakra odo kakra enne eye sika se sika no wo ho a odo ne beba naturally sika ni ho na bia ni ba bia me what I understand I love you bia me meti ase bia ye kwekwe me ko hwe na sika alert momo bank account na drop what I say dia me meti ase ano no so onya te kwekwe na ko hwe na ye moma wo kwa wo ntwan so obeka cho say I love you wo na wo be text ama no I love you e ho na message bi ode buy wo ko nya adaje akan na me da ho kom de ma no pa me nidi awia me nidi na obecho I love you I've miss you so be say for na to baby no we na ofra okra na umuna wa chire so ye sika kromo sika ya ade yi ankasa enne wo kwa ye nsori mu kwa na se wonni sika so fo kro wo hu baby a wo te da kopin so do ko kra achi
ba wo sika yenim obeba ofie ya bo ma sori panyi covid efie na metim me mo asori ni din ye so mo ne na mo sasra asori fo bebrebe esasra amanfo me bisa me ho se wen ko afie ne ye ba ya na ades ne fie omukọ honom. Okay. It's because you say nipa kro no owo binti na wo bo ne ho modern waso no munti sofo ne yire atuka se covid omo ba be se na hwe se ne ho te sei nta asori ma bebrebe ne nyina wo shoto omukọ mu fie eye usike bi ne modern bo a wo bo no waso ne mu de wo do usike ye ka se yibi ma kwan no wayi ye ka se ye bo afori a sofo wo wa woni ne yire body e banche ne de akogu ho ama no na me tu amini be member of you so for kwa rekọ ofie mi nwoda maba so na mba betwitwu adwaye na ma hwese bi obe ma me lorry fe me na mimi nya bi mfam bro intanti bi skade ya de yi sikade nti after money no sex affection and fa na de beto no de love and affection of course okay. Love and affection okay. Anti bi odo de do odo de bad no kwani say wontimi mfa tipaye ndido enti ni nyina ni kowie sikana sex no kwa ye sikana yes I hope for to bedside ye na no necessarily bedside honom but let's say me hinya bibi why ya mame sa wo ba me ncha me ntimi mpamo what I say okay. But they me hiya ne say maya anti bia na wo gikura wo ntimi ngije hu no because obuafu wo tirim e me ma ye pesa wo sa wo ye nkwase adwuma because obi de ne dia akwa je golf obi de ne dia akwa je kokofo o de nam daddy dia ni edi dan o se ni edi nam daddy na nam daddy ya enche bia ye baba ye full lines ne so ate ne ye bie lines ne ntem papa na na memro mo fan show mutimanti bi sika na Jimmy ubotom en Jimmy wa ya asenko a Jimmy ubotom na ubotom onye kese men 6 packs kwa 6 packs ne fanya hwe ya fanya hwe ma ubotom onye 6 packs no enwa na ya mia na ebo no wo ho a na ye eti atoso ba wo me ya I want me for to nkoto uti nkoto be ma boso a waste of time Emma ye piska ati ye piska your numbers no 0243 114497 03224 98035 ene frayati emma no ene ye piska na say ye pedia 0243 114497 03224 98035 your studio lights no ene na egu screen na mo hwe no yes mo fra ene ne ye nkomo ya ye bo yes ye ma no de he ne ye pe e ma ne yina what sika ade china mo sora sika america da sika mekita mesa sika murugwara sika mri ye bibia sika na e ma ne mema no mo fra ye wai na ye ndi nkobo na answer na ne enko orphans of a nation ye ni anum onia tv4 obo the worries ano mu yi Charlie novella no abawie ye na nyame ya adoma adwade nwumre e na ye pafu from ho ye si orphans of a nation we so ye sikana eyi nyanka mienu oba ba ko be ma ba ko na ohia dokoro wo mu sei na be ma na pe no ho ase wakoyare na ye nye scan fa nko hospital na sikani bi akokra so betimi awo girl yi kra owo scanti I'll give you money marry me your brother will be healed e na oba idi ni tiko shame sikana nti na oso bandi ni tiko shame odi ni tiko shame wie no edian e na esi ye orphans of a nation any new one a ye de ebramo e wo onia tv so munhwe bi number na drop it 0243 114497 03224 98035 Friday na yembo enkomo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho ma already TV set ne nkoform na bo me nkomo me nua ba say ye peska na say kafre kacho. Oh, when me engineer so me pa ma cho mo hwe TV so no mo frɛ na mama mo TV set no volume na conform kra say by betimi etie mu yie 0243 114497 and 03224 98035 your power specialist hospital hepatitis A B C D and E sciatica no pemu ebubu wenya ulcer compa fako power specialist herbal hospital kuma say omo fe yase omo ben Jasbro filling station Accra omo kwabenya
Pokwasi ACP main road wa ena omo ewo omundro ni bi ye edoya herbal malamix herbatin herbal mixture and powder ena jirigajiri herbal mixture cough care herbal mixture ena edoya herbal tonic omundro ni nyina Food and Drugs Authority agi atumu from ewo 0244544422 ena 0200383831. Hello, good afternoon. Hello. Hey, what? I'm sorry, die. Mama. But on way. Yeah, me and Mama, let's not touch you. Come to call by them. I'm going to now. We're moving over the phone now. You know, what's the and can you papa? Yeah, me and I don't know what Papa. Oh. Nana Billy. Oh, dear, Casa, oh, Tio. No, what's Papa J. Papa J. Uh-huh. Oh, I'm taking out on a mechanism. No, no, what's that? Papa J, what's taking on? Matty, it's away. No, because everything else, because everything can have a pair and castle. And I hear be say, now I'll shy up at the end. Oh, Momo, dear, a man coming here to India. Someone you get it. Jet. Papa. Yep. I would running. And no say, yeah, see a pesca. Mom, you Uh-huh. Hey. It's your man, Uh-huh. We are joke here. Wow, we be about to say you na mo ase ko mo si. Ah. So na dia no. Tell mo bon pai sen ke hia yen we o. O na so je ni ko mo se ko de be for ye. So mo si ka me ho ate mo di so ye mo ase nya he. Bye. Yeah. Bye. Yeah. 0243114497 032249835. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pa chodini baby akasefi. Elacho, your friend Bismarck for the Mikasefi Odasun. Bismarck Odasun, pacho yeti o. Elacho, once my name can say a man is Mexico. And a man is Mexico. Lemo wanti ni se obedi wonu ma ko fana na so sika no ko bot problem. So what I say? Obedi wonu so di sira e na ebro. Eni tuma ye wu ta ma ni mu ni na. Omudi sira ebra ye ma ye sika sam e ko yi. E ye sika sam ko ye de bi sam de ama wo mo. So what I say? Okay. Aha. Yeah, that's it. Yeah, Bismarck. Yeah, that's it. 0243114497. Hello, good afternoon. Show TV the volume no was true. Yes, I'm more fair. No, mama, volume now from why. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho, udini baby akasefi. Me kasefi takrade. Pacho you. Asami mo kanu. No kwasa. No kwasa mapiska. But when you can me bra bika sa asami no. Obedo o ni tia. Umanu just be a 1,000 Ghana cross of Vanya dia. Ubutuna yema wow, with the 1,000 Ghana man no. Ashoko. Like Umanu say I don't know yen. What you do so between the 1,000 Ghana aye. But Obedo also woman 1 billion cry. Acha cry your 1 month, 1 billion in your shit. Ebe shake. At least not the shit. It is gonna open again. So what you say? Matias say. I want to see can kasa de. But she got a crack or dog a crack. And then the master channel. Aya amaka. Okay. But the way say she can plan or tabia. That is one but obebua. Yeah, that's papa. Yeah, that's it. Martin, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho dini baby akasefi. Pacho, your friend Raphael, me kasefi Tamale. Raphael Tamale. Me pacho yeti. Me pacho you know what can I say? No kwata se ma de omi nisika. Na be man so de so do oba
am Fabia, I was set with Simentica. Thank you. In the show, I'm a Obala. Oban, the Benma. Ola in Pacho, Jina Yama, me Pacho, answer question, Ibisa. Bien. Let's say, I am a crap in Musica. And a Benma to the old bar. And let yourself Udono. Aye. If you are bound so, and then with Mayama Ben, so, and yet, you try to walk. So, I question where you better topic, and you will be some man. Why? You try to walk, you topic, you will be some man, so then I'm your man, man. It's say, Modo, aha. Nana Billy taking notes. You better topic about discuss, Papa. Hello, good afternoon. Madam. Me Pacho, Udini baby our Casefi. Your friend Vincent, because of free Ahilesu. Vincent, Pacho also Casefi. Ahilesu. Yo, Pacho, be a one kakre be my why. But you. Yo, Pacho yet you. But yo, a man born ma. Olympic cafe, madam. Into a bed, you also pick up precachona. Yeah. Okay. If you tell me, I say, madam, when you show me, send me your word, with my your word, mama, and just can I open? Madam, where we do, I'm saying, Okra, we so come soon. Me that's why. My Jimmy is so. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Me don't for good afternoon. No, my Jimmy is so. Afternoon. Afternoon, madam. Me pacho dini baby akasefi. Pacho me di esienchu, me kasefi asienya. Afia pacho yeti. Madam, the mukan me no kwe, e ma de sika de ye mi je ho. Pepepe. Tene mi ma he ba ko kan ye no. Sika kakra do kakra. Okay. Awari ana odo sika ni mu, mi je nu. Mi je nu kra. Na so obi be ma no obi na so o ma mi bi na so na ko te bia mi de bia se ya. En na mi je mba. Okay. Okay. Nti odo a sika ni mu die. To de die en se dan en ko yie ka. Me am to say no. Me petika pa. Me das me nua fia. That me brisika. Weni brisika e no kre. That me petika sa. Sika de o se obi apeso eni kwanse weni brisika. No ano no. Me das fia. Your number no 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho dini baby ao kasefi. Ya kama Mubarak na kasefi na nina. Mubarak pacho yeti o. Ile tena se enadi kuna yitiwa ho efi. Ni na iska. Yesika. Ya sinin be mano kampuru ko wara se iska. Ibi mbako ano mutiko domini. Nkafa ya alibi. Okay. Iti mesre yenye mbene. Obabia mo de sanya na se obabia including ibakwa obakwa mpuru. Mbaka enwo mbonhuka obaka mbonhuka. Ati ise babu kraka o ni traffic ni. Ena kansi adia e ni nyam said ni ntibiara including oba na abema. Kai ni nyam said ni. Ati Yada si papa paminya. Yada si. Yo. Hello, good afternoon. Afternoon, Ayama. Pacho ho ye udi ni baby akasefi. Yangu father Roma. The friend Kwame Akpalu, the prefer of him swab of 4. Kwame Akpalu, Pacho yeti o. Ayama, the other guy, Yamin Slow, never more about so. Yada si. I'm a fair jalo, papa. Me da si. Let me cheer, then you have a Kosia Santi. Ojo so. Let me cheer Nanabila. Tima, only on my share when I am Tima, many of my Juma, Juma Chemo, maybe, Michelle Vidia. Ojo so. Pinyaba. Asemuna ye kan ye tiawa. Onim
and quite a map as a map a jatte. Sir, Okawa, that's a Sikani Moa. Ayana Yamabi, a touch in our animal. Now, Yabisa, you are Baby or Hua. All Bawa Leonard soon as in Resica who. What is Sikana Masicana, sir? And now, what Jaja, our Leno. And this is Sulu. Aye, Sikana and Mapo, our Leno be a Subani Dinuana. Because I can minimum say, O Pesica, when you musica, dear. Nanka Obayeno. Na abi ohona obetu nanka wasum na nyine na nyina ye na at the same time na wato so nyine enti aba shi sika na obetu ye no aha yo ye da se abetumi da se akire ye da se pacho yo ye da se papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, madam. Me pacho di ni baby akasafi. Pacho from Kumsi London kasafi ku for the mountain. Me pacho kumsi ni etio. And the more topic is there's a Nianka me woman chain. Mommy, from Tama, Manolo, I bet church and send me and I'm near buying and what them are. Okay, now, hey, so what is nothing? Your mammy canoe. What is your mammy canoe? I'm so. I said, Mammy, church and see, Mammy, ain't here. Till I'm in a car, cousin, could do say. Modern man de sika maybe him say sika de moyade na ma me ababo so aye bon so se bi se ye bibia na wo be ma no so yiska nti se only about na o ma 50 Ghana bi ya se ma me ko o di o 50 Ghana ye me odi ye djuma o ye de odi ye duani o me mo top money 50 Ghana e okay. You know, because of that, top money 50 Ghana a day in Tino, very soon in your guy. Oh, every Mumponya be why, they say, that down for all the classmates and the school time, Kwame, my dear, see or no, Krano, the boyfriend or a man, Sika, or living do Krano, high by a man, SEC, Macro, classmate, Yabu, dear. Now they say, I'm near, only moment, only my dear, see, I down for only me also say. Me mo meet like take care of na afini mo me 50 Ghana a day. Okay, na me ya ho. Oh. Na you ni say the say to pay away na dem sa. Kafra why? Kafra. What topic is there? E na me brother ni bi say nka mo so mo nye ni ya so man. Yes. Na we boy so be ba why? Mo ya na ya prepa. Mo so ye man be ma na e che say Modo, a good pa. Yeah, the better. Yes. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Me pacho di baby akasafi. That's your name, Emmanuel. Because if you Accra, Dom Kobenya. Yo, Emmanuel Dom Kobenya. Pacho yeti o. Pacho really, and I don't know much here. I really say Emmanuel. I mean, Briska, I'm not Briska. O men ye ni briska we Bamunke, a man and a Briska, a map is okay. A map is because the more bar became and all the car crack. Now only a big 2 corner for Quasa, then a bit in Nadaho and Nakoda. But then I got them a cheese or you and but man, you can. Okay, you saw to tell you to deliberate. I'm here assuming that's what the reality is. Okay. Certainly, assuming that's what I'm done, but then you are making. Yes, if I try to dance, if I know so adventure. Hello, good afternoon. No, but me. Me will pay. Or for no matter what. Over me just what day? I shall also. Your boss, I got your program. That opening to Africa, man, if you can touch one of the show. So, what was it where? What for me? Where you pa now swear? No, I don't Bible. Blood me, pa. Nyamiasi. No, I'm gonna play now or now. Yeah. When I'm for. One father will tell her, take it up for them. So, what about you, Jimmy? What about me, Tiawa? Take it up for them.
na se na to de siri se to to no o fan ko akota ti e ko mo sa ti no ade abaka nti no awon ko eno anu no mo gna se ma so na wo fa no bi se question bi se e de na bo se e ma do mema eno de say a different day ni topic aye ba ai na de bi se ma no e de pa na ye pe ma ye pesika ana ye pe enam nkomo ana se ye pe e bi sika o fa ye pe ni sika na ma no before so ya go to also the overnight and the next ko no go jam no jam go the meet no u go na jira na so kwa ta mbaka tiro so e se so one way you want to know me no ma hanging upon the jemu a na ma ni bi pe wo e bi ni sika o fa ye na se u go mo se sika kura wa de o fa ye na se why hello good afternoon we fa cho di ni baby aka sefi ko ta fu e tu da so ko fe dia sangi ko for dia pa cho yentie o e fe na na di sa so be ma uniska so na uniska ka da ka ta so aro so o ba ri bi wa so uni de mo uniska ni ko so ba so yi bi so okay na ba ma ni ni bi ha so yi bi ana mo ba no kre ya da se papa so na dia we nya sam ketua na nobila muri abu ma huna nobila ate last caller hello good afternoon me pacho di ni baby aka sefi pacho e frame agency ka free pankro no pacho yeti o me pacho mo program amuri e kama pa na ni bi o ha pacho metie hello oh when this is last caller back over and I say network na yes style last caller back on the name me engine so hello with them with them fire we pacho di ni baby aka say watch dog pacho we there what you dem for so achama na sin nyina yeso ye de nyame ase da be pa de chama ma me ko sabi da blada banka otie o pa mi na men kan wa te ene ni ma wa we fi ada be ni ko fi na me to wa te mi sia fi fo nyina so na me ma mo ka te se bi e ma ni bi ka se kan no enya no kre me de na hu de enya no kre e dia na mo wo de o ma hu de he ni e pe yes yo ba no ana so wona wo makora na mo ne nkonkora no ho okay mo ba ne be jo ho that is okay adabia no we bie mu no aba we bie no wo be so te bi kra ade ne tie ade na wo so we ne de ho no e mo kwa tie ma ne yi we so te bi ye ne no de ne tie wo le so mo to ne ma no mo de tie ye no kra te ma no te da ne ma ne tie ye kra ona ma no no o ba de so wo ne tie ebi a jetra wa pa ma no ana ta bi ko kwa no na wo na woni nkonkora no ho o ba ne hwe ibi enfi ho bi na ye twa re sikana ye kwa ya su sa ba no ye da se wa na mi sha do ko na ene ha ne de calls di nyina ebesi da bu nyina amase na ye fa ya bo afọ nkra to kakra bi na ye Sambra studio na enne ye fa dwumedie no embra ewie ye kọ dank Herbal Complex Limited. The honso me see enemu yare wade eno ane dank Herbal Complex Limited. Omo okumase ya pechi number 2. Omo by City Life Hybrid School no koho na omuntu syphilis gonorrhea ene de keka ho nyina ase emfa emma. Omo hwan yare wa ahodo ni nyina enye STIs nko a fra omo e wo 0266 593330 na 0244017556 Dank Herbal Complex Limited. Ye Kokovi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder. Ye atadria ya ne powder na ye ton eboa ebusu immune system no udidi na aduane na intimin digesti ye akope Kokovi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder. Why kese abroso
ana oba be ma uni atinka ye skadi free ho no ma enam wo ho nya atinka na wetimi aye ndam adwuma kope coffee organic tiger nut extra fine powder ni bi de ohia ni ensuo de na wasa egu atre eyi cap gumu odi ensuo de na gumu wo de pan wo aboso wo na wo ko no wo benya bi ato e wo supermarket herbal e na chemical shops nyina wo benya coffee organic tiger nut extra fine powder ni bi ato upedudu etu a fresh 0200 777277 and a 0505408862 na afe yewie good morning herbal mixture o sorry anopa ma wapo mudin engineer so na ye chia good morning na wetimi age so eno ani good morning herbal mixture etu enyarewa nyina se honam yaw ulcer oba ubu nsa emaye eyaw ni nyina kope good morning herbal mixture ni bi eto na enom eye doctor 3 days freno e was 0246594117 ubenye bi nso ato e wo fosti over the counter o watasen kwanta honorable sakode atobiase market Mr. Kwaku drugstore ono so wadubiase Mr. Jebi drugstore o wo fumso e na Francis Mensa herbal ono so e wo new edubiase Peggy ye no ewie na maba papa ho nti ne kura no eden na wo ka kire mema no Aunty bi me say se wo mpe Kwaku papa wo mpe anie onfa ne nsankyere o pese wo nsene mu bu even society kura accept obi a woni bi o to society na se bi tuo kura na wo twe e na wo dinye sika yebu because you say nipa we dey owo bi odane kam wonam form a yemu enti se wo pese wo ye well respected ana o mane wo ye respect wo ye busuafo a Aunty be so all about money omo bonyumi kra de to sisiesi oba no ye nakoma so apede ma no mani hu se oye wakoma mu hemma fa obuo ma no na na hwehwe sa anwom na mani ti asese wo do no o se anwom ne de o ye ne sa obemo aye den edi ade no alright you enti se no ba mu a ade no nko ade ubedi okay sika enko na ma wo ba tena be ma oyare ho sika wo hobeti ai se edwuma ye obitimi de ba ana sisi ade ne be ma ma ye mere wo boa se nka sika wo ho no mo a obetena ho no ahwe be ma no na wo pia wo de se sika na koma be ma foforo no one nada so sex in the after I see sika ai eno dessert main lunch and supper ne de menu na ankasa de eni sika na yo eno ani sika na sikari be a love and affection nya ne kai wo trust em no kra they will trust him so mo bo mo kohwehwe and one me da say udi quotation to so evidence udi ato so reverence here pai la the road is already clear clear still I enti ase dabi me no mbetwe manso sa unim ye wo mani bi wo ho a sade o mani brisika no enya asenketwa okay sika bia wo de mom wo fie na enso omo ebia wai chop money e wo fie wato atade wato mpaboa wato spray dia sese otomani bia wato wa mani sika onfa nkodwom nkodidwa edwom na okwa akodidwa no na nkwansene ni a wo twitwa nam no etwa bi che no wa baba ye ne mpana ene na oba no spirit tinimu oye baifu ankasa bayi ankasa so atase ene wo mani bi wo ha emfa ho wa mani sika okokrom trotro kra obetenam mate chene sika odi ma mate ne kasa wonfa na otatena mu pe mate ntim baba ya na mpana so atase sika ketuwa bi because of say o madwa ye sika no edino ama enema nheda nyeden enkoyi because o mani brisika ankasa sene aware no mote ase serious pa serious say me no me ye counselor ebi ba manim so etimani bi wo ha me huna de ebetima sesa wo because wo pa fa wiase nyina ma no si 900 na fa na koto apampam still honhom na etini mu no enfiri ni mu movement obetie si abonten no
de ne honhom mati ne mu be kira ne se onye no na obeye na ne oba bia pesika de ne sika no mo pe ne sen because nipa one ne te no de eseso oyi bia no otimi ye adan de ba ni bre nko a mo ni bra de dodo oh mo ni bra de too much because de mamu bia enso mo was it 2 year foi de meet my foot wa me de mo no say omunyai atoto no eno ni problem no ade bia obehu bia no obeto so atiase ye unse ye kasa no enne na me kase opons na wo bo ne no esono eno ade ne sono ne de se enne emema pa ma scholarship ne enya asem kitu enso wanso na de bia ne wote ye hunu bi se da nwanwa so atiase ye bia ne topic ade ne bi wo ha fake wom ebi nkoyi so ntino mafutu amede ma nyina na se bible so yere pa hwan ne binya okay ne boy ye dene se ahwene pa so nti wo yo ba bo moden a se wo be yisuban papa adi okay no wanya kunu papa wo no so be hwa uyie no watimi ne kunu na atena se abobra nhwe yie ne no ne de hin sex na ne sika oh se ni nyina aka ho eno de we free mu a enkoye because ye o mani bi o ha ayase komde wo mu ai ati afaso engoye endino na pa cho be nyom na ye ready aye ne me ba na reverend fa ne number ne ntudwa reverend anu si ya na de sa nyom na tum na queen na be pon ye and the queen na pon ye awade ya domo a ochena da foforo awade aye okay eho ani ba bi onyame tumi kasa eho problems last stop bo modern answer ba bi a wo bia se wo tie me a we will Kumasi airport runabout. To Udru airport runabout, also back King's College and King's International School. Metanasi from Ahumache 5 o'clock. Nama pon a ye a year 12 o'clock. Oba menimua, don't talk. Oba mekam the HM, the SCA, and any abeba. Say Yaribi and or self what trauma on one we are seeing ruin in Abia. Awurade ama me tumi aburu tumi nyina so ube humi a awurade na me so awurade befa me so yare na afiri wo so awurade ya adom a enna anwumre kura no mekasa ewo Akoma FM ha eye anwumre 9 o'clock wo pese wo hunu de awurade de adua me mu a onipa bi wo ha na ne sisi aye ne ya wachia wachim wakoa for 12 years obehu me no within 7 minutes erade fa so emanetene amen obi na nani enhuna de erade fa so ama de o Germany na nani enhuna de through direction am de man no oni Ghana ha bet ne hoto no sa wonso pa hoto de a ochena anopa 4 am me wo Kumasi airport runabout King's International School okay brabe hume na obe hume a erade na me so ebe ma dance ya wunne bida wadibi eho problems last stop family number is here 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life na we ye de sa nwum we twim kakra bi anti bianse na nwum beba no paso fo si enye escape ne ba ne me se obi ba so obaye me ho ade na se bi se nipa ko no niema a omo request ye no wamfa ni nyina ama obete ase question for another day for answer papa sofo ana se wo hu se menua panyina kwa kofa de on de oba wo so ade ba na me kofa ebi ade ba enye na ne ma wo a wo kofa ebi ade ba ne yemu ana papa scan de obo ntimi nyi ka de ka ho ba cho ye tie nwum we ya ba se ya na queen abepon ye why enyi wa fidie na mfiri hanom se
Akoma 87.9. Oh baby, I'm saying what you run on dog, Gagura, and it's someone no my way, dear. Hey, yeah, but say, maybe idea what the beauty I just sign up me, boss, and Lake Monday, 5th August 2024, and Tony Holiday. Ayansia, Yanchiani. Queen and Casacra, and one no. I said, be a queen, dear Jino, has a yasam get to our own. Manisika, CSC, and now CSC or by a day. And Jessica, a jet. So I say, we are in area, Obama, dear, that's all. Queen, point. Sikadie, Namie Nimunoka. Ebua nipa. Also was kakra wona mana wo sresra na wunya be ma na sabi o hwewa. Debia no wani age. Emma bebre for stressing because of sika yentumi emfama wo. Ti aware asesu na ninye. Mema ne bin sechi. Say dadio. Mentimi hu. Den ne kapra gwagu. Wọ́n soso na anadu bi omo prepare no. Ya no de ya huye pejai nine. Ye say no o me mamra. We wi ali sika nka ho. Enye ade ya ne se be ma no oba aware. Na okona fefuru mu a. Na ononko ai so feel very low. Enye kura. Ekuma on site na nsema no ye nyini ni ewu. Wo hwa abeka say yare. Sika yam obi nti wanya pressure because o sia ne yonko no hwe ne living no ene ade a no hwese ya na ye ne se yebu ne kwase kasa ye tenten ai na ye se yebu because oba de enam ka so sika ye puma kura na kakra bi aba ma de beka ho no na ma anigye o to papa bi kan ye se wo mani sika no hu se wo do no na wo mani peska mama munchia wa yesre mo munchia na obi the topic bi amaye me say we be pede ni a discuss you say mo see ye ma mama ni ma ye scan na che say omodoye na ye ma no eso de ne ye ma mama na e che say ye do wo mo we uyi anu amaye topic ni ye wi o ya we ye ba ko pe be ma mpehwe wo ba ho Jesu e be ma omo ne ho modern o your opportunist be ma bu odidi maso eno de enye but adia be ma hwehwe free wo ba ho eyobuo enye sex so wo ba bia dwe so no be ma ne dadu nto open na mesra no say sex nka ho e ka sex nko obetimi akotutu lie obetimi atwempena ni nyina sex wu ni nsabeka but obuo tie ye de no say ye bu be ma sinehene Fenidi Emano. Okay. But still, topic ye de beba da ko be ma no bisa mema mienu e na be bisa sa question no. Ye de beba na ye be wie ye poma cho ye nuanu mu bi nyame ayo mo adom o de afe ba ko aka omo enfie ho. Enti ye hwe omo happy birthday na enne ye mfa program no emba ewie ye. We kwa ma Vida Efia Aisha. Oye Tapas 90-year group member. Tapas 90-year group member. Vida Yabua Efia Aisha. We efri wunua be ma odofo Justice Opokuho. O say o we show happy birthday. And now second one also Kwama Frida Ata Pinaman
Frida Ata Pinaman also over United Kingdom efri Opoku Justice Krona ho osi oma happy birthday. The chat one where the efri Miami group members ho Kujis 98 members ye member baako Abrantie Amponsa Rai enne eye wawoda Abrantie nyame onsha no nya okese Kujis 98 group members nyina yesi ye show happy birthday iti enne eha na ye di dwumadie no ebesi na ansa na kra no ye pamacho moma yemfa ye beya ye sreska amani yemfa no entwato ye sremu weekend nyame to mo nsam a na mo di biato ye number yi so e di amaye ye ba muhib oye atakakra oni ni nua atapanyi ni gina ho no ye bai e na wenya hole in heart a ohia ska 4 billion e wo se ye de ne ko India na yakoye no operation me kan ye wuye mu ahyew nanso minim say wo de kakraba we de ne de kakraba ye betimi enyi ska no na ya boa ye bai ama wakwakoye operation no enti wotie ye na Akoma ye da mo ase papa ye free say ye show na se no mo amode mo de abre ye enne no enne ye be hye ase no nti nyame ya adoma next week ye ba mo amode mo de aba ni nyina ye bobbo mu din se ne enne ye bobbo ebi mu enso edin no ye number no enie 0530 507849 0530 507849 Edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM eho enafa usika no fafa na yambwa ye bay muhib na ne maame Aisha emfa no nko India na yonkoye no operation wonya 7 years hole in heart na etete abofrey na your production team members na watwi nyina ene de bia ye de Akoma mu Nsem obi send ye a message to say ya call break no say the best afternoon show so far yada mo ase na production team members no Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojo Sa Kodie ena streaming room hono nso Beluchi ena Nana Yaw ena Emmanuel Kwame Vadi enso eka ho mo ena boaye nyina na de dwumadie mo tini yie mo hu ne yie ni nyina omo nsa no adwuma na oti Reverend Sia Apai Life enka Queen Sabi Debra and the wakabia mama na my chiba ye de and then the wakabia my own. Meaning some go back as a man kwasi e pesca so then you say man is kana no papa yeska ewia ma yeska enyumre ma yeska ahomachi ma yeska adechia no pass I ma yeska so at say Queen Sabi Debra ote nenka and ote Peggy and so enka ye nua be ma papa J and the way ntimi amba so enim so no so baby owo bia no oboy ye chidom kese na me anya no metema na ese mo ha so be ya program no be ye date na ye ne sa no ati ase Beatrice Piogabra obetimi afra me Aunty B na fiade dru dia ye fra me Hajia Barikisu Bishara nyame di adom ye ne a ejuada mo beti ye nka yes sorry na sports for no eba enyi we fidie no emfri ha ye chiamu ema mo bia hwe no hu ye weekend yi ejuada mo be hia ye wa ha bio ye da mo nyina mo ase. The station with the best music. I love the music. Akoma FM 87.9.